adzan untuk siapapun kecuali Rasulullah. Dan setelah itu Sayyidina Hasan wal Husain datang ke Bilal dan mengatakan, ya Bilal, adzin lana kama adzanta li jiddi. Ya Bilal, adzanlah untuk kami seperti sebagaimana kamu adzan ke baginda Habibuna Muhammad. Maka mulailah Bilal adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keluar orang-orang Madinah. Apakah Rasulullah SAW diutus? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, perempuan, laki-laki semua keluar dari kota Madinah. Asyhadu anna ilaha illallah. Keluar semua orang perawan ataupun orang yang janda keluar dari kota Madinah mengatakan, Abu Isa Rasulullah, Abu Isa Rasulullah. Apakah Rasulullah SAW diutus? Sampai pada asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka Sayyidina Bilal duduk dan tidak kuat untuk melanjutkan. Karena apa? Karena cinta sahabat Bilal ke Habibuna Muhammad. Sangat cinta sahabat Bilal ke Habibuna Muhammad. Karena tahu sahabat Bilal jikalau nanti di padang mahsyar yang sangat panas, yang tidak ada kullu nabiyyin yaqulu nafsi nafsi, semua nabi mengatakan diriku diriku, kecuali Habibuna Muhammad. Kecuali Habibuna Muhammad mengatakan analaha, aku akan mensyafaati kalian semua. Dan ketika Nabi SAW berdiri di haud, telaga yang sangat manis, melebihi dari susu, putih lebih dari susu dan lebih manis daripada madu, dan Nabi SAW menunggu di situ. Sebagian orang melewati dan meminum telaga tersebut, merasakan manisnya, merasakan betapa enaknya telaga tersebut, dan sebagian merasakan bagaimana rasanya didulang oleh Rasulullah SAW dengan tangan beliau. Ya Rabb, tangan Rasulullah, askina biyaddi Rasulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tuhliful mi'ad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya dari Al Habib Fahmi bin Umar Al-Attas. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah hadana bi'abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana shalla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u hassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana amma ba'd. Qala al-imam al-Busiri lama da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak kita kepada ketaatan kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dijadikan umat yang paling mulia, umat yang mempunyai kekhususiahan. Al-Imam Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki mengatakan di dalam kitabnya Khosais Ummah Muhammadiyah, kekhususiahan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita berada dan kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala Jalla Jalaluh untuk bisa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam sampai-sampai menginginkan
dirinya dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak minta oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah dari kita yang meminta sebelum dilahirkan di dunia ini untuk menjadi umat Nabi Muhammad, untuk menjadi umat Nabi Musa? Insya Allah tidak ada. Akan tetapi kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk salah satu daripada kekhususiaan umat Nabi Muhammad, takjilul adab. Adab kita itu ditakjil, diakhirkan, tidak seperti umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu begitu mereka melakukan maksiat oleh Allah Ta'ala langsung kontan dibalas oleh Allah Ta'ala Jalla Jalaluh dengan adab. Tapi umat Nabi Muhammad Allah takjil sampai yaumul kiamah. Itu kalau kita beristighfar masih Allah ampuni sebelum cabut nyawanya oleh Allah Ta'ala. Ini termasuk keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad. Umat terdahulu ketika bermaksiat oleh Allah Ta'ala langsung di depan pintu rumahnya tertulis fulan bin fulan bermaksiat. Insyaallah akeh niki. Akeh napa mboten? Kalau seandainya kita seperti umat terdahulu, kita bermaksiat langsung terpampang di depan pintu rumah kita, fulan bin fulan maksiat apa semua ditulis. Berkatnya Nabi Muhammad itu ditutup semua. Umat terdahulu, umat Nabi Lut, maksiat kepada Allah, Allah bayar kontan langsung. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah jaga. Maka dengan ini kita syukuri sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari majelis ini. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala, hajat-hajat kita dikabulkan, rezeki kita dilancarkan, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Al-Habib Anis bin Umar Al-Muhbar. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin para habaib, wabil khusus khadimul majlis At-Taufiq Al-Habib Muhammad Ridha bin Syekh Abu Bakar bin Salim, juga kepada para habaib yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira seneng apa enggak kumpul kayak gini? Senang kumpul sama para habaib, sama-sama senang. Kumpul kita bersama-sama menjunjung bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Senang apa enggak? Alhamdulillah. Makanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu mengatakan di dalam qasidahnya, minen yakhtar ala qalbil kadar wal hazan wa na ma'i khairu khalqillah jaddul hasan. Dari mana akan ada rasa sumpek, rasa susah? Lek bahasane arek saiki iku galau. Gak kira wis. Aku nemu galau. Kenapa? Karena bersama saya khairu khalqillah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama kita cinta, kita merasa bersama Rasulullah, insyaallah gak ono sing sumpek-sumpek iku gak ono. Yang namanya galau itu tidak ada. Apa meneh ya, apa meneh arek-arek zaman saiki galau gara-gara wong wedok. Ono apa ndak? Hah? Akeh iki nggih. Patah hati gara-gara wong wedok, engko wong lanang patah hati gak nafsu apa-apa, gak gelem mangan, gak gelem metu. Apa
galau diputus ambek pacare dia. Gantiin rok man apa nu sarungmu iku ya, ganti rok kae. Wong wedok pisan niku. Jangan sampai mau galau gara-gara wong lanang, ojo sampai apa digoroi tok. Di SMS, di WhatsApp aku cinta padamu, padahal pada saat yang sama wong lanang iku ya WhatsApp nang wong liya. Aku sayang padamu. Aduh, goro kabeh, Bu. Goro kabeh akhwat iki ya, ojo percaya. Ya, sing lanang ojo galau, sing wedok ojo galau. Kenapa? Karena bersama kita khairu khalqillah jadul hasan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tunjukkan cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang di dalam hatinya cinta kepada Nabi Muhammad, maka tidak ada yang bisa membuat dia sedih, tidak ada yang bisa membuat galau. Makanya bagi mereka orang-orang solehin yang paling penting adalah Rasulullah. Bahkan bagi mereka orang-orang solehin surga itu tidak ada artinya. Yang penting di surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan di dalam maulidnya, fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Surga itu yang membuat saya kepingin masuk surga duduk gara-gara bidadari ini ayu-ayu duduk. Gara-gara di sana dikatakan air minumnya ada susu dan lain sebagainya duduk. Karena di sana dikatakan seperti istana dan lain sebagainya, jaluk kopi muncul, jaluk gorengan muncul, gak tuku dime. Bukan karena itu, gak kepingin surga gara-gara itu. Apa yang membuat saya kepingin masuk surga? Yaitu karena di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya gak ada Nabi Muhammad di surga, maka gak kepingin saya masuk surga. Buat apa masuk surga kalau di situ tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena surga itu bisa menarik karena di situ ada senyumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib itu ketika dimasukkan ke surga, dan ketika itu Rasulullah juga masih hidup, beliau dimasukkan ke surga, diantar oleh para malaikat masuk surga, minta dikeluarkan malaikat, keluarkan saya, percuma saya ada di surga kalau di sini tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau surga yang begitu indahnya tapi tidak ada Rasulullah, tidak menarik, lalu bagaimana dengan dunia bagi mereka orang-orang solehin? Oleh karena itu mereka kerasan hidup ada di dunia ini hanya karena mereka bisa bersolawat, hanya karena mereka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika ada salah satu sahabat yang rajin khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dikasih permintaan, disuruh minta sama Rasulullah, dikasih tawaran, wahai sahabat, mau minta apa kamu sama saya? Ayo minta apa? Tak kasih sama saya. Butuh uang, butuh apa? Saya kasih. Apa yang diminta? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, yang saya minta cuma satu. Kepingin sama kamu, kumpul sama kamu sampai nanti ada di surga ya Rasulullah. Hanya itu yang diminta. Nih, gak kepingin duit, gak kepingin motor, gak kepingin bojo sing ayu, gak ono. Yang diminta cuma satu. Apa? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, doakan saya minta kepingin saya nanti di surga bisa kumpul bersama kamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Inilah ya cintanya mereka orang-orang soleh, cintanya mereka para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang namanya cinta pastinya butuh pengorbanan. Seperti yang dilakukan oleh para sahabatnya Rasulullah, mereka berkorban mati-matian demi menunjukkan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar dikeluarkan hartanya, dihabiskan hartanya demi membantu perjuangannya Rasulullah. Lah kok ono sampean ngaku cinta Kanjeng Nabi ditarik gawe maulutan nyumbang 10.000 ngaku cinta bendok gini. Gorotok iku. Kalau ngaku cinta sama Rasulullah ya siapa torok. Kalau ngaku cinta sama Rasulullah jangan sampean takut-takut mengeluarkan harta karena untuk maulidnya Nabi Muhammad, jangan. Enggak usah khawatir. Yang janjikan Sayyidina Abu Bakar, man anfaqa dirhaman ligiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Siapa orang yang rela mengeluarkan hartanya, uangnya untuk maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti jadi teman saya ada di surga. Lek dadi koncone Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ada di surga, bukan main-main. Tempatnya ada di Jannatul Firdaus, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang namanya cinta itu pastinya harus mengikuti
Kalau kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad, ojo ngomong tok kabeh, lek ngomong gampang kabeh iso. Kau ono sing gak iso, masih orek cilik dikatakan cinta Kanjeng Nabi, cinta. Semuanya kalau ditanya ngaku cinta, tapi mana buktinya? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencinta itu akan ngikuti kepada orang yang dicintai. Arek-arek zaman saiki ngaku ngefan nang Ronaldo, ngikuti gaya rambutnya, gaya jalannya, gaya semuanya dimeloi. Ngaku cinta sama artis bulan diikuti. Kenapa? Karena ngaku cinta, ngefan, seneng, maka akan diikuti. Begitu juga kepada Rasulullah SAW. Kalau ngaku cinta, maka ikuti. Ngaku cinta nang Kanjeng Nabi tapi gak sembahyang, ya gorodok kan deh. Lawang Kanjeng Nabi itu kalau sholat itu di tengah malam hatta tawarromat godama, sampai kakinya itu bengkak. Kok nggak sholat ngaku cinta, ya goro. Minimal wajibnya lakukan, jangan sampai ditinggalkan. Adapun yang sunnah setelahnya, kalau kita sudah bisa istiqomah yang wajib, baru kita lakukan yang sunnah. 5 waktu, ojo sampai ditinggal, ojo sampai telat, lek iso jamaah lebih bagus. Kalau bisa sampai menggunakan siwak juga lebih bagus. Puasa Ramadan, ojo sampai gak poso. Ngaku cinta Kanjeng Nabi tapi gak poso Ramadan, korot. Betul, itu betul-betul apa? Bohong, kebohongan yang besar. Lek ngaku cinta Kanjeng Nabi harus ngikuti kepada Kanjeng Nabi. Apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, yaitu yang kita kerjakan. Jangan sampai kita justru jauh daripada apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ya buktikan cinta kita dengan kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahya sunnati, kata Rasulullah, faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah saya, maka berarti dia telah mencintai saya. Menghidupkan sunnahnya Rasulullah itu melakukan sunnah-sunnahnya. Apa yang dikerjakan Rasulullah? Hormat kepada orang tua, menyantuni kepada orang-orang tua, kemudian menghormati kepada yang lebih tua, menyayangi kepada yang lebih kecil. Itu semua adalah yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita bisa melakukan itu semua, berarti kita telah mencintai Rasulullah. Dan janjinya Rasulullah bukan main-main. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta sama saya, kelak akan bersama saya di surga. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua tidak pulang dari tempat ini kecuali kita semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang kelak akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad, yang kelak akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan bersama para habaib, dikumpulkan bersama para ulama. Amin Allahumma amin. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman Ba'ali. Allahumma shalli ala Muhammad. Khusus Habib Ahmad bin Abdurrahman Ba'ali, bahasa madhurah. Allahumma shalli ala Muhammad. Aduh, ada mana ya? Paham madhurah kan jadi. Ongguan. Banyak saya paham, napa banyak saya tak paham. Paham. Jika gula dari gila ngalai-ngaan retan. Katemul Habib Husin ceramah tentang kecintaan para sahabat dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Habib Fahmi bahas bahwasanya kita ini mulia karena kita memiliki Nabi yang mulia. Habib Anis pembahasannya subhanallah tadi, cinta juga butuh pembuktian. Cinta butuh yang namanya dan cinta harus torok. Saya mau tanya, apa toroknya sampian malam ini selain meninggalkan film Ikatan Cinta? Bensin. Habib Ahmad sudah torok ternyata. Habib Ahmad Tuban sudah torok dan diakhiri tadi dengan doa Allahumma cukupono loberono keluarga sehat kabeh beras ake bojo ake. Saya tidak bisa bahasa Jawa jadi saya ya gitu snudon saya. Alhamdulillah
Nah, ini ceramah apa kok rele. Ini kepon galak semeton ada inggih. Ini sakone si penting gresah. Habit gelu tak kok kemeng. Kan tak nyaman nyamanan sekoni keng sekut. Daripada abid yang sebulan sekali kan tak nyaman. Dah. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Khadimil Majlis Al-Habib Muhammad Ridha bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Habib Husin Basura, Habib Fahmi Al-Attas, Habib Ahmad As-Segaf, Habib Anis, Habib Ali bin Umar Al-Muhdar, Habib Ahmad Muhajir As-Segaf, dan tak lupa juga Habib Isya, dan sejenak para habaib, para kiai, para hadirin hadirat berdasiratin. Alhamdulillah malam mangken kaula sareng ajunan tojuk neng kenengan Kak Dito sami-sami nyebut asmana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekama teretan asmana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila sebut bila abai. Napa abai, beje napa abai, pagi, siang, malam, sore atau mau pagi boleh sobung pusana orang maca solawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena Kak Dito tretan cek senbusen untuk as-solawat. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub tretan bahwasanya setiap abad nikah as-solawat ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngertin je reh. Ngertin je. Ayo menja turun nang kok. Ngosok reh lah. Malam gelu ya. Allahumma salli ala Muhammad. Segama tretan Al-Imam Al-Ghazali atabu tretan setiap kaula sareng ajunan as-solawat dekat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ciptaaki malaikat sekama malaikat nikah. Tugasaki kalaban Allah Subhanahu taala untuk macaaki istighfar nyoon saporah dek katusa-tusana aba alhamdulillah maca solawat teka husuk tak husuk ciptaaki malaikat. Sekama malaikat ini tak pernah melanggar perintah Allah. Soro minta istighfar terus sampai hari kiamat. Berarti beb mun orang ni kacakan solawat tak usah bejeng mun beb. Mangan itu. Kalau cukup pada saya minta istighfar malaikat beb. Tak pernah begitu usah. Tuhan pasti terima bi Allah. Berarti tak usah bejeng ya enje iya. Cek kalak panggembangan bedok. Cek kalak panggembangan. Lawat penting tapi bejeng 5 bekto syariat. Tinggi. Ben solawat model makin di kebunnya istimewa. Sampean bisa maca solawat tibi tak napa. Maca solawat kalaban keluarga tak napa. Maca solawat neng kama bayi tak napa. Mun tak bisa maca solawat tibi posang nyengok YouTube. Buka pun YouTube, minta solawat jangan lupa di subscribe channel Habib Ridho ya. Habib Ahmad Tuban. Sare lah Habib Ahmad Tuban solawat merinding. Merinding suara beliau kan. Ya ini kebanyakan YouTube, guys. Iyalah ya. Untuk maca solawat, patapa geng mun nyengok orang solawat, patapa mun nyari solawat, patapa maca solawat yang kui hadra bagus, maca solawat yang kui gitar bagus, cocok, korcek solawatan yang kui jedak jeduk tak nyocok. Allah alaika Allah centak centuk dia, lebur dia. Mak bedoreng maca solawat
Aduh betok je. Repot. Allahumma sholli ala Muhammad. Maca salawat bakung Nabi Muhammad insyaallah abe pesan nang maca salawat teritan mun abe banyak maca salawat ke Nabi Muhammad ni kayak tambahin cinta nah abe dekat Nabi Muhammad. Cek kala teritan. Abe manusia. Alhamdulillah lesan masih berfungsi. Makrifat ki berfungsi, tanang ki berfungsi, sokoh ki berfungsi. Alhamdulillah. Tambah pada sahabat. Tapi sahabat ni kan benih dari kalangan manusia. Awal-awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadim totretan pada Madinah khutbah Nabi Muhammad dengan ala kadarnya sabadana. Ketika beliau berpidato sabadana pun sobung tongkat beda tongkat dari pelepah pohon kurma. Setiap Nabi Muhammad memberi wawasan tentang Islam etakku nika senyamana pohon kurma. Khutbah ngatur strategi kepi etakku nika senyaman pohon kurma. Setelah lama Islam nika ampun soki, Islam nika ampun jaya, Islam nika ampun bagus, Islam nika ekonominya naik. Subhanallah, Nabi Muhammad eka bayaki senyaman mimbar dari aluminium. Dari kayu. Aluminium, beb lampu beb tangi. Yang butuh aluminium nikah cirakan pada ganja nih ya. Beb Husin nikah promosi ya beb ya 30% beb. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh iya. Remaja ramah soal optik ya. Bada boleh optik nang beb Ridho. Beb Muhajir di matuh kok ala aku apa ya. Pas dia pengajian itu top tolong tak laku. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Islam berjaya teretan subhanallah pada setong sahabat soki amodale Nabi Muhammad bayaki mimbar dari kayu. Bayaki pemapan. Pemapan. Khutbah pertama Nabi Muhammad ketika mulai naik Nabi Muhammad ke mimbar tersebut mulai ada tangisan. Naik boleh Nabi Muhammad. Ada boleh. Nangis mulai saja. Naik boleh Nabi Muhammad di mimbar dan Nabi Muhammad ketika sudah pertengahan ceramah, pertengahan khutbah ada tangisan yang tak kuat dibendung, nangis takir ngecel. Mun bahasa Jawa apa ngecel nih kan? Sampai ngono iku apa jenenge iku? Sampai sesek sampai guk sengguk iku ya apa? Basa Jawa ku iki aku dak gelem bahasa Jawa, apa lae Jawa ku iki elek. Jawa kono jenenge Jawa Rondo Kuning. Iku dek lorek bu ono geladak. Ono wong labu. Lok kepi. Lah iku Jawa ku koyo ngono, aku ndak iso Jawa. Yo iku wis. Pokoke nangis sampai ngopo jenenge iku? Sampai sesek. Nangis. Pokoke nangis. Apa obek kok dak dicontoh mulai akeh wong kurang ajar saiki. Didelok live engko di screenshot. Raiku terus di tag Habib Ahmad Badok jreh. Billahi tak rido ngombe gitu. Billahi haram tak nyapa engko dunia akhirat. Orot sampai tong toron. Makanya saya jarang mencontohkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nangis terisak-isak dan bahkan sesek. Bengong sahabat semua. Siapa? Perasaan tidak ada yang bawa anak.
perasaan tidak ada yang bawa anak kecil. Anak kecil pun perasaan diam semua. Dari mana tangisan ini? Tangisan ini dicari. Dicari, ternyata subhanallah teretan Nabi Muhammad SAW turun dari mimbar. Beliau mendatangi yang namanya al-ud wa atahul udu yabki, dan beliau mendatangi senyamana pohon kelak. Tangis ketika dipeluk oleh Nabi Muhammad. Mulai meredah tangisan itu. Mulai turun tangisan. Mulai turun sampai hilang suara. Tanya sahabat. Ketika selesai semua tanya. Ya Rasulullah, siapakah yang nangis tadi itu? Itu tadi yang nangis pohon. Loh apa ya Rasulullah? Pohon saja cemburu. Kenapa? Soalnya ada mimbar yang baru. Ketika dia tidak dipegang lagi oleh Nabi Muhammad, dia sakit hati dan cemburu. Terus, wong wedok, dek kon duwe wong lanang, duwe pacar, dak gelem solawatan, ijolno karo gorengan. Duwe cewek, apa sih? Duwe bojo, dak oleh pacaran jadi Habib Ahmad Ruban, dak oleh. Duwe bojo, tak gelem solawatan. Oh, bungkus balik no. Nah ini loh saudara. Apa katanya? Kenapa itu kok bisa selesai nangisnya Rasulullah? Ya, saya tawarkan kepada dia, wahai pohon kurma, kalau kamu mau berhenti, kalau kamu sudah selesai nangisnya, kelak kamu di akhirat bersama saya di depan surga istana saya. Pak, sebagian para muhaddisin mengatakan kalau seumpamanya pohon tadi itu tidak dipeluk oleh Nabi Muhammad dan tidak dibisiki oleh Nabi Muhammad, sampai sekarang kita bakalan dengar pohon bisa nangis. Pohon saja nangis dipeluk oleh Nabi Muhammad. Wa awaan iki solawatan kok dak nangis. Ada orang-orang yang terlalu husuk sampai ekstrim. Habib Ahmad lovers ini. Wah, enaknya, dari saking enaknya sampai wah joget-jogetan, nangis. Udah gitu saudara ada lagi diem, yang lain seneng dengan maulid, yang ini merongok. Ya Habib salam alaika. Tak usah ditakoni, delok nih. Lihat aja orang-orang yang medeteng, kalau ada solawat Nabi berarti orang itu banyak utangnya. Santai bro, santai. Taruh dulu utangnya, insya Allah lupa yang utangin. Sama-sama kita memperingati Nabi Muhammad, perbanyak solawat. Pohon aja bisa nangis karena cemburu ada yang baru, dia didatangi oleh Nabi Muhammad dan dipeluk oleh Nabi Muhammad. Bagaimana kita? Sungguh rugi ketika kita banyak baca solawat tapi tak kunjung memimpi Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, berdoa mudah-mudahan tidak keluar dari majlis ini, tidak keluar dari hari ini, kecuali malam ini kita bisa bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, bertemu secara yagodotan wa manaman, amin ya rabbal alamin. Sekak dinto tretan motor kuning dari dajah klepon cetot kula namira, motor oning tretan sadajah salah lopot nyoon sapora. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Qasidah dari Habib Ali sebelum halal qiyam. Allahumma shalli ala Muhammad. ربي أقبل علينا مرحبا بالربيع ربي أقبل علينا مرحبا بالربيع
ذكر من جهه لدى الله وسيع ربيعنا ذكر من جهه لدى الله وزيع المصطفى الزين أكرم بل وأول شفيع المصطفى الزين أكرم بل وأول شفيع فاسمع دعانا به يا ربنا يا سميع فاسمع دعانا به يا ربنا يا سميع ورقنا به لا أعلى المقام الرفيع ورقنا به لا على المقام الرفيع نحل به ربي حسنك القوي المنيع نحل به ربي حسنك القوي المنيع يا ربي نظرة تعوم أمة حبيب الجميع يا ربي نظرة تعوم أمة حبيب الجميع أصلح لهم شأنهم وأحوالهم يا سميع أصلح لهم شأنهم وأحوالهم يا سميع عجل بكشف البلاء وكل أمر شنيع عجل بكشف البلاء وكل أمر شنيع بهم ربي عاجل بالإجابة سريع بهم ربي عاجل بالإجابة سريع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله قد كان عليه يغمر نور طه وجهه وصار إلى الابن المسون عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله والده عليه يدعى حكيما شانه قد اعتلى عاجز بذلك شانا صلى الله واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله وبها عليه أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه من في بدنها فاستبشرت ودنا المخاض فأتبعت الرضوان سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وليلة بدر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا سبحان الله الحمد لله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه يا نبي سلام عليك يا رسول على محمد سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك برز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي برسول الله عم كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست صنم الشرك وبنا الشرك تصدع وذنا وقت الهداية يا رسول الله وحيما الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في
رسول الله صلوات الله عليك مرحبا فلا التفت تسجد مرحبا وتنادى شفاعة تشفع مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا ما بدا النور الشعشع مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين وبك الرحمن نسأل مرحبا مرحبا وإله العرش يا سماع مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا يا عظيم المن يا رب مرحبا مرحبا شملنا بالمصطفى جماع مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا وبه فانظر إلينا مرحبا مرحبا واعطنا به كل ما طمع مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا وقفينا كل البلايا مرحبا مرحبا وادفعي الآفات وارفع مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا واسقنا يا رب اغثنا بحياة الطالية واخدم العمر بحسنى وحسين العقبى ومرجى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلاة الله تغشى من له الحسن تجمع الله أحمد الضر وآله والصحابة مسنا الشام صلى الله على محمد مرحبا صلى الله
صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الأنبياء والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمدح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد العهد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن خدمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد ونستعين عليهم amin. Diumumkan kepada kesemuanya jamaah untuk waktu majelis taufik, majelis at-taufik minggu juga akan datang, yaitu ikhtitam safari maulid bertepatan hari Sabtu 30 Oktober atau 23 bulan maulid bertempat di Masjid Nurul Huda Desa Paras Barat Rejo Salam Paserban. Kepada kesemuanya hadirin dimohon untuk hadir dalam acara ikhtitam safari maulid di Desa Paras Rejo Salam Paserban. Terima kasih. Dan pada kesemuanya jamaah yang membawa kitab diharap dikembalikan, karena biasanya yang bawa kitab dibawa pulang mulai kukulen, mumpung si durung, ya. Dan untuk sampah-sampahnya tolong dibersihkan, dibawa pulang juga tidak apa-apa. Terima kasih. Untuk para habaib dan para kiai diaturi beramah-tamah di dalam kajitar. Terima kasih.